Kua mamore atu, koe pahanei, koe anuiha, ko hai a koe, ko hai au, ko hai a tautolu, ko koe ko au, ko tautolu, ko e tau tangata ni we, he motu, kua hai ai a mamna kiang. Pehe mai ha tautolu a manatu mitaki mai aho, ke whakamauaki, e whakamanatuanga he tuanga he tonu maona tautau, e poli whakamotuai. Ngāo ke motu tose nei hani we, hai ai e tau tangata, te whangasia e atua, whakamunuina, whakatu ai e whakatufon, whakamatai ai e lotu. Be mai e mga hau, ha tau tolu, ko niwe koe motu he amana kianga. Be mai e mga hau ke waki, niwe the island of hope. Muitua ke whakaweanga foki, he matua premia, ke tohi kua tō foki ata tō kiai. Koe motu he amana kianga, o ka amana kianga, koe motu ne tupu ai e niu. Mō mai e fua niu, ma inu ai, ke whakatō mo e whakamakonai. E tau tangata niwe, mō lo tōlu osi ko mai ke mutu nei. Aha ki ai fōki he motu, koe motu he amana kianga, e tōkanga he tau taun. Po ke tau mena mahui ngā osi he motu nei ha tau tōlu. Ke whakarata ki ai fōki, ke he motu he amana kianga, the island of hope, e talahauanga ko e whakapatapoto anga tua, the people of faith. Ko e motu ko e whakapatapoto anga tua, tuani ko whakise mai hinga hua he tau apostolo, ko whakalata e tau tangata o sikana ni tua, ko tuku whakalapalapa lau tolu o tāmena osi. Ko ana nofu maua lau tolu ke tau whaitunga. Mai loto whakalataha ke tahaho mai tahaho. Ko tofi a leto ke tau whale. Ko kai halau tolu o tāmena kai mai fia mai loto whakamoli. Ko tonu hia e tala wanga koe motu he amana kianga. The island of hope. Mai motu tose nai ko niwe. Ka whakatai atu ke tau motu lalahi. Koe whakatai whoki ke he tau talahawanga to hitapu. Ke he taha mena tose. Ke maeke ke moai po ke makonai e tokolonga. Ko Yesu Kaliso, koe motu he amana kianga. Ni ko maeke ke whaki mai lololangi, po ke tau mo yosi, mo tau tolu whoki tau mena, ko amanaki a tau tolu ki ai. Koe motu he amana kianga, e motu nei ko tu whungasia he atua, to tōku atu ke tau heli mai whafo. Ko hake motu he amana kianga, e tofia, mo e whanua. Ma tau mena ose kua hake motu ne kua whaki. E amana kianga. Koe motu kua takai ke whakalofa. Ne kua manako poke kua wina atu ke o mai ki ai. Ka hai ai amana kianga tua miliongi. Si hai ai e whakamorianga. Amana ki miliongi e tau tupuna. Ke maua e talamitaki. Si moa e talamitaki. Amanaki ke whakawhetu yanga mo pele tāni alahi. Si moa whoki e whakamorianga. Whai amanaki anga e whakati whānu he motu.
Ke moa e pole whakamotu. Si moa fo ke pole whakamotu. Ne kua whakamanatu e tau tolu. Ke tolu onu aki hahunai. Amana ke tau le lifu palimia. Mo e tau whakatuwhono he maha. Ke whakatu po ke tau se tau ngahua mitaki mai motu. Si kua whakamori foki. Ki sia mo e whakamori ose a tau tolu ke he tau. Whakamori mitaki a mai he tau te kitaki mo e tau whakatuwhono he tau baha. Ke hoko mai ke whakatuwhono nei. He mui haia he motu he amamana kianga. Whakau elai ma tau le lifu te kitaki mo e tau whakatuwhono he puhala. Niue, the island of hope, is a place where Niueans quench their thirst. For those remaining home and for those returning to find their roots. A place where one will find fulfillment from a drink of coconut juice. The island of hope affirms the identity and tongue of Niue. But most importantly, it represents the community of faith according to Acts of the Apostle. All those who became believers were together in having all things in common. Day after day, they were in constant attendance at the temple with one accord. They share meals in their homes with rejoicing and sincerity of heart. Niue, the island of hope, although a small island, but it allows a biblical teaching of something small like a couple of loaves of bread and a few fish, can provide for the entire life of Niuean people and its island. Or from time to time when there is a few bread or fish. Jesus, the biblical island of hope, can give the world, including us, what we hope for. In Niue, we have the sea, we have the land and values, both cultural and spiritual, providing for the people from the beginning to the end. In our journey from history, we have great hope in God for the good news, and we were given the good news. We hope for a relationship with the Crown, and so we did. We hope for self-government with a free association with New Zealand, and we did so in 1974. And today we all celebrate the 36th birthday. Through various leaders in government, we were blessed with our hopes through God, in which we all enjoyed through the years. Takitaki me whakatuwhano he waha. Aua ne ke tupe ha kua tose ha daua motu. Po ke tose e mena moa, po ke whaki mai. Ha koe motu he amana kianga e motu nei ha daua. Koe motu ko tunga kaliso ne maeke, he mena tose ke whangai, whaaki, moi asi haki. Moi whakainga siaki e tau tangata he motu. Tō makona ke he tahi moi whanua, moi tau taong he motu. Moi tau elo, tau takita kianga mo lewe kianga. Ka e mua atu ka inu e puki huhua humali mitaki, he puki niu. Ka haiai mamna kianga mo atua, si haiai e whakamorianga. Ke whananga atua tau tolu ma whakatuwhano mo e tahani. Ke ananofu maua tau tolu mo atua ke tau ahosi. Hāna tau whaitunga, ke tau kaina, ke tuwha o loia reto me fia. Si lafi mai e tua ke ta haho me ta haho. O moia tau tolu, me o mai ke whanonga atu me asi hake whalata mo e tua, e motu he amamana kianga, ke lata me te wahane ngalo mai, ke whalata he whakatuwhano, kautua ni usilani, tau whakarehela Niue mo e lotu ke he asi hakeanga. Ke whakamunuina hea tua e tuanga,
He tolfu maono tau, he whakatwhanu, he motu, he amana kianga. May God bless the 36th self-government celebration of the Niue, the island of hope. Amen. Tolu ki mua he tua. A tua nei ke whakamnuina mai e koe hawa whakapotoang nei. Whakamnuina ke he tau toi te puna he motu nei, ha ki nei pihia ke he tau kaina. Whakamnuina ke he tau kotofali lifu, hawa i tua, ke he whono ke pule, mai sing hau, ke hoko mai ke paha nei. Lau tolu he tau mamatua ne toi mai, na kainimu he tau mga whawa he tau mamatua kua awhiai ke manga he hala. Whamnuina mai e tua ke tau te kitaki he whanu. Mai sing hau ke hoko mai ke hau nei. Hia me hala tolu tau mga whawa. Whamnuina e tua ke whanu. Ke ia matua plemia pi he whoki. Ke whanu ke pule tau whainga hua whanu. Ki loto pi he whoki ki whafo. A tua nei. Whamnuina ki lunga ke he. Motu nei hamau tolu ko niwe. Tau whanonga mai me watu. Munuina ke hau nei e tua. Monuina ke puhala ka whenonga atua i whanu, mo tau tangata me motu, ke tau aho ne ngalo mai atua, ke ingoa Yesu Kalisu ko leo ngiatua mautolu. Ameni.